Hello everyone, apnan sob kebi good evening. Our Samlaga news day welcome Grace. Aji Samlaga first news day nika se Indian Meteorological Department Canberra, India laga Northeast region, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, aro Tripura, Edu states kande. Aji bra luigina ahatin din doile, noilepi next 3 days doile. Barish kiri pole, aro ekdam hawa tufan ahi pole thaka predict korado janai dishe. Aro next day ase kundu recently US President Donald Trump bra Idu Canada kan laga imported goods noilepi steel aro aluminium. Idu kan nishna saman kan oporde kundu tai 25% tariff to impose kari dishe. Idu laga issue do luigina noilepi against kari gina. Canada Canberra World Trade Organization WTO laga headquarter de complaint to launch kari she koyase. Aro next day ase America aro Israeli laga officials Canberra ko adoile. Taikan idu East Africa de thaka tinta nation laga officials kan ge lo kari gina. Idu Gaza de uprooted Palestinian kan ge resettle kori bole laga oporde taikan discuss kori she koyase. Aro next day ase guerrilla laga kochi jaka de police Canberra overnight raid kora samai de noilepi surprise checking kora samai de Kochi laga city police Canberra 2 kg nishna kanjado seize kori she aro government polytechnic college laga men's hostel de thaka tuition students ke duhile arrest kori she koyase. Aro next day ase Pakistan de kundu idu recently terrorist Canberra train attack korishe. Idu laga attack de India kan involved thagishe noilebi India kan laga hat thagishe nika. Pakistan Canberra India kan ge inika directly accused kora noilebi blame kora. Idu national allegation kan oporde India bra strongly reject korigina kuishege. Idu Pakistan duhile terrorist laga epicenter ase aro idu sob manu bra bi jane nika emphasize korishe. Aro Pakistan kan ge kusheki idu nitor country laga pia kan duile noilebi failure kan du luigina alak manu kan ge blame na korigina idu nitor country laga internal issue kan do kinika solve koripo idu kan oporde focus koripole urge korishe. Aro next day ase report palaga hisab de Punjab laga Shiv Sena laga leader ke duile Punjab laga Moga district de bra tinjun nachana manu bra tage ate korishe koyase. Aro taige niga puntu primary kina morai dia do janai dishe. Aro tai logote ekta pacha motabi choko muishe koyase. Aro next day ase Russia laga President Putin bra kundu recently idu US kan laga ceasefire deal do luigina jawab dishe idu statement oporde. Ukraine laga President Zelensky bra do hile koyase ki Russia laga President Putin do hile tai idu war do continue koripole monase. Aro Ukraine laga manu kan ge inika morai dipole bhapna ase holebi tai idu Donald Trump ge kopole bhoi khai ase kuishe. Aro Putin duhile idu ceasefire laga deal do manipulate koripole koshish kori ase kuishe. Aro tai idu ceasefire laga deal do luigina ki condition rakhishe idu kan duhile idu deal laga progress kan do delay koripole nimide plan kora laga ase nika accuse korishe. Aro next day ase Ministry of Home Affairs MHA Northeast Advisor AK Misra bra Manipur laga civil society organization kan logode meeting loa pachode. Tai bra janai dishe ki Manipur laga state de peace aro normal life to restore kori pole nimide. Noilepi tu chakrado khatam kori dipole nimide center kan bra roadmap tayar korado janai dishe aro tu laga roadmap to hile tai kan phase wise hisab de implement kori pole ase kuishe. Aro next day ase United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR Canberra kuishegi South Sudan laga violence de at least 10,000 nishna manu Canberra duhile idu Sudan charikina neighboring country Ethiopia de polai jeshe kuyase. Aro kwa laga hisab de idu chakra duhile February laga moina de brashuru huishe. Aro UNHRC Canberra kwa laga hisab de bishi manu duhile inika displace huigina ase. Aro taikan ge inika motot kori pole lagi thaka don janai dishe. Aji Samlaga news to emantaki ase aro last ta kuniti abra bishi thanks janai di ase.